rawuh malih ulun setara cerita yang sane mangkin kawin tenan itu sang Prabu Duryodana sampun rawuh punika ring tengah ing Setra Gandhamayu. Wah, sang Duryodana ngastuti raris irika ide sang Prabu Duryodana ngregepang ring sejaroning nyana tiga ngastiti inggian linggih ide Botari. Ya, Duarga berawi pastikan nyane sane kastawa antuk linggih ide sang Prabu wantah linggih ide sang Hyang Durga Berawi. Ya, tanah pasangkan muli tentu antuk tumus punika minekati pangastutin ide sang Prabu dan muga raris medal linggih ide Hyang Durga Berawi. Ya, yang dari ngados mana sapa medal anggan ide Hyang Durga Berawi kuwi akting ngreresin hati manah sang sane nyingake. Ya, yang kalikan Nabi malih sapa medal anggan ide Hyang Durga Berawi kabeh antuk ide sang kalike kaliki pinaku pengabeh nalar Buddha Budi dahating kabinau. yang dari sana Kanjekan angga di desang Prabu ngaturang pangubakti raris ngeruntuhang sabdo wacana anggan itu Durga Berawi. Ya, sang Duryodana sabdo wacana ide Hyang Durga Berawi. Waduh, Duryodana angan idewo. Wah, apa saja ada jani aduh pangideh manira marep kapining dewek keninge menaputih tetujani dewa nangkil marep ring manira. Wah, ngaca
dini di tengah ing setero kando mayu tengah ing latri menapo apone jani ado pangitih keninge marep kapit ning mayu wah enak ateki jane apang manire tata sakuningo menapo tutujani dewa lautangi dewa matur marep kapining dewek manire ya angani dewa matur marep kapining manire pangsido tatas sakuningo anggan manirene lautang matur anggan dewa